Muraho, buri muntu uwo ari we wese rero aremye mu buryo agira amabanga yihariye. No kubwira ko nta mabanga agira, umurebye ahantu aba yiherereye, ushobora gusanga ahubwo agira amabanga arenze ay'abandi. Twese dukoresha WhatsApp. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo ushobora guhisha chat z'ibanga ugirana n'abantu udashaka ko buri muntu uwo ari we wese amenya ibijya mbere. Ubu buryo burazihisha neza ku buryo umuntu atamenya ibyo ari byo, ndetse adashobora no gukeka niba hari umuntu ushobora kuba muvugana mu buryo bw'ibanga. Iyi ngiyi ni Room Z. Fata telefone yawe rero tugendane akantu ku kandi urebe ukuntu ibintu bigenda. Intambwe ku ntambwe, nizere ko turi kumwe. Urinjira muri telefone yawe, ubundi ushakishe chat ushaka kurokinga, ushaka guhisha nyine. Reka duhitemo nk'ingiyi. Urayifata ukande ugumisheho, numara kugumishaho hejuru hariya haraza akameni, hanyuma uze gukanda hari utudomo dutatu. Umanuke hano hasi handitse lock chat. Komeze continue. Bagusabe password ukoresha winjira muri telefone yawe, ishobora kuba ari fingerprint, pin cyangwa se n'ubundi buryo bwa password. Wikuremo, then ubwo chat yawe iraba ihishe. Ariko ubwo buryo ntabwo buba buhagije, kuko iyo umuntu aje akamanura gutya ahita abona ko hano hejuru hari akagufuri kanditseho locked chat. Ahangaha ashobora kugira amakenga. Ahubwo wowe urinjira muri iyi locked chat hano hejuru, ushyiremo pin ukoresha ufungura telefone yawe, gafunguke. Ubundi uze hano kuri tuno tudomo dutatu ukandeho, urabona hano chat lock setting. Ubundi ukande hano handitse hide locked chat, ushyiremo secret code, use my secret code. Ushobora no gushyiramo n'utu emoji, kadukoresha utu emoji. Ushyiremo kano k'amaso n'aka k'umutima, kande next, usubizemo ka kandi k'amaso na kano k'umutima. Done. Aha biraba byarangiye. Urabona ko umanuye gutya ya chat yawe idashobora kugaragara. Ahubwo wowe kuyishakisha kugira ngo winjiremo ujye gucatinga nawe, urakanda kuri kano kamenyetso ka search, wandikemo ka gakode twashyizemo n'aka k'amaso na kano k'umutima. Chat yawe irahita iba unlocked. Ngiyi hano. Hanyuma kubikuramo, igihe wumva utagikeneye kubikuramo, urakanda hano kuri tuno tudomo dutatu, winjiremo hano muri chat lock setting, hanyuma ufunge kano gutya, ubundi ukande hano handitse continue. Ugaruke na hano, kande hano chat lock setting, hanyuma ugaruke inyuma winjire muri kakandi locked chat. Numara kwinjiramo ukande kuri ya chat yawe ugumisheho, hanyuma ubundi ukande kuri tuno tudomo dutatu, ukanda hano handitse unlocked chat. Ubu iraba yamaze kuvamo. Ngiyi hano hasi yagarutse. Niba utarakora subscribe, wibuke gusiga ukoze subscribe kugira ngo tujye dukomezanya twungurane ubumenyi. Wakoze cyane kubana natwe. Komeze kugira ibihe byiza.